O umona whamanina le tuspaiei le teime tu la i mai le tangata na te pūlea le lalangi. Whamai o ana upu e whaatosina ina le te le o tangata o le lalangi de nei. Whamai ala unga e tōsina loto tangata. Mai o ana upu fo e fo i ai le te le o whaafitauri. Whamai e leise taitai o se malo na te mawhaia o na whaia me mawhaia le nei tangata o na whai. A o le tau mawhainga lava. Ia ngao ia mawhau tangata. Whamai e sau o ia male malosia satani. Na te whaia vāwenga te tele ma mea o fofungia. Ma whaase se ina ai le tele o tangata o le nei lalangi. O le asau le tangata ami o le anga whaatasi ma le malosia satani. Ma whaia vāwenga i se ese ma whailunga se ma mea o fofungia. O ila tau o wha maalaya ina o le a whaase se ina i me le anga. A waele i tadia le la tau le upumoni ia mawhai o na whaasau inai. O ai lea tangata o le asau ma le malosia satani. O ia lea o le aniti keriso na te whaasase ina le lalangi. Whamai na te fola ina o ia o le atua. Ma whaasase ina i le toa tele o tangata whaatua tua i le awai taimi. Whamele tuspa ia na tofutofo ina Yesu i tofutofonga e tolu. Mua o le maa ia whaaliu areto. Lona lua na fola ia i le ti apolo na te tuuina ia te ia mea umalava pe a haifo matapua ia te ia ma whae ia te ia le pule i mea uma. Tolu na ia ave Yesu i le maunga tele. Maftofo ina Yesu e oso ilalo. Awawa tusi e polo ha ile tua ia na angelo. O le tele o toftofonga nei. E tele na fuli tua ai tangata ia Yesu. Awawa le alu ia Yesu e langona le fia ai. E langona le fia inu. E mativa ai fo i mea faa le tino peo na fia ai le o langa le nei. Usoma tua faa fine. O toftofonga na o ia Yesu e toftofo ina ai fo i tatou. E ofa atu mea e whaafia ilo mawhau. E ofa atu ia te oe mea tele. A o nā mea uma. O lo wha o ngaile aniti keriso. E ngau ia ilo mawhau. Ina ia e tapua ia te ia. Ina ia musu alo loto e whaitau ia fionga pa ia le tua. Whamea tu la i mai o ia. Ma whailoa ia te autou malangona le fia. Whamea whaasese ina i foi. Le toa tele o tangata e fulitua i le atua. Usoma tua whawhine. Tātou tāpena e leo toi whaingofia i a taimi. Awe te whaatali se ia se whapeo whetanga e te tāpena ai. Awe te whaatali se ia atangia mai o ia te tātou le aniti keriso. Au ne ngalo ia te tātou. O le lavoanga lue le aniti keriso i le taimi nei. Se ia o i taimi o le toi fio mai o Yesu. Tātou tāpena i le tatalo whaatau anau, tatalo ma le salamo, tatalo i le atua i lana whesoaso ani mai, tatalo i le atua i lana pai mai, ma ia tātou wola ina le upo le atua, tātou wola ina na fionga pa ia, tātou whaitau ina na fionga pa ia, ma ia tātou savavali ei ma whaola ina i tātou, ma tātou tāpena pena ai molo na toia fio mai, manu ia tere le nei aso mauna fuafuanga, alofa tere atu, tō whaso i fua. There's no way